piso. Year 2020, minutre lang. Yabo summertime. Yan ada bela mara tikit ada ris. Mestiang, mura Honolulu, mura Migi. Ngariak mo nga ng mistake rak mungge. Mensual lo kasi opinion lagi. Hindi ko may ala the biggest Palawan group nga na-create. We appreciate it, hindi ko may participant raro kung dito ko yung part ni. Hindi there's a distance. Ma-disconnections. Madalangan, masal abdi mama kurang rasulungan. Margolang di mo dadi, tidak mungkin magklaim mo. Lihat tangan yang maluil luul. Dia akan tidak ulah bela di barang mo jangan ada. So having said that, yak mo desi ordion mo rin. Mangari kami three. Because of time constraint, is aware ang mga totoo yung introduce yourself. Kasi ikaw katang yung tutukan agro rin sa dekal kagad. Dekal sa rin yung tiirgere nga naman ng hatiyang and then continue mga doon sa some subject. But those are the things that higit na ikaw ng mo yung level. Kung ilog sige, aka Luis Ilay kak Puyolor Omtera Budolor Ngatiang representa PCA tergagi dengan rulela kega kalik serna ugo komite gel Baby Lagi State bang akti soal magote te waitale national anthem mergi dan amagote gire del Praise Radios, nung trip, kita dire el puigel mol el suelo del ma común el guía del mora nada belau, lo mora ay budul maraklay, ma rubul belau, ma ebelaklay ma nabilong marmasila belau, marbekladam mardil marangal. Rebelo Michael Belo. Ulang kesini lo baru ya lagi mereka student lay. Ega amal dulu topik sung kada bayi start tiada lalu ulang berai melwek. Waktu mereka lagi denu terbuka sedang lo baru. Bangsa. Ihal baik pun sa kambes seminggu kemarin kalau kami terima questionnaire ini, and then ada tunggu. Saule what I do, malun kap singit dari kami ada kelas, kami ulang tiai kalbet kalbul bela ngara akuang. Arbora itu ngaplotat sa baby sa statistics hindi mo makukuli mo matak na kami malwara frame martian niya na lalu bernila since mo sumeda ng dali wasi ka sa order gere yung sa na igal ngeli public health lesson ba statistics and may sa arol makotal for the first time balur bela ang experience ra agodan flora arol. Agodan narbela 2022 last year, 201. Ya arol 155. Mahal kakakarosin niya asang mudan nito ko. Statistics sa dimla ka upang kay lomsodel wasi yung raul mong waisi. Maybe single to na official report yang abor ni sige dal analysis lo bangken mo understand rin. Makukore mo sel like numbers may emergo move to research sel bakal mora every year all the way bakal mora 1995. Sa 1995 na 2021 ya arol ablo oy flora kotan. Arol
Hablo oil dia kal period at 200. Ya total lang dia kal porba para 200. DLR 2022. 2022 ya total lagi last yang lak rat 200. Ya aro lagi dia rat 200 arba para 200 termeriyo. Dia kal dengan lise. So saya di awan. Akba duli ise legal dire kalau sa president tum dire kamla mela kom mela duli. Sell out migration dar other belau to other belau. Mal dalal o lengo masaw do wasi sira la kampak abelau bolong kampak na 1994. 40% of other belau amla kay tabto del mol crack belau. That's around 8,000 people la to. Mela asel do tira ka census ra 2020 last official census. And this year other care belau 17,614. Of that number, 11,612 are other belau, care belau. So say the number 66.3% are population of belau are other belau mar belau. Kaya dia Masel Gomez rablur belau len altan. Ya omrael continue klolo omrael amot ko. Melakat adu en betok our recruitment agency ra blur American number belau. El recruiter ngalgel belau lola maklo ludo $15 an hour or more. El more wa Michigan el betok basyo blur American. Mandire tar o mga suseul ngalgel belau am nakto del mora. Blur American. Belang waya bangat kanilang lengswabel rongasia aku kami ngara kira belau. Tial dalam lomarair belau mora belau. Magami mlewai segi ani kami amla experience sa gitu. Suami logi tial da kombu ko ai suwasi. Ngarasel kora ariren lemiu mokom logut maklemiu ekto den mera akwang. School, murior, itu orang guru, itu orang ok, isyukan. Le, aiga ikit selbo ada tu, ya kumtas yang ngobok atau dosen marungu tera aiga ikit rogun isyul kita albangan. Angar bela mau understand, masuk mengsebat lagi tiang, emo meskira guidance, policy development, address yang kita issue, etiang kita halunil those pay. That would be the ultimate or the impact of this program. Suat saya gitu, suat orang si saya gitu lah si presiden tra PCAC. Saya gitu kau ngarakwang ke omrole merakwang for example, ngarani li kau merakwang. Ila alta kamalat ka morbelau, sugumeng kamalat ka morbelau. Ingara menjaga belau, ngara orre kadaro. Ngari ya sebela, akabel men terbelan logut mukli, kamor belau. Alu bengara gomes ri luasi. Ngari ol ngosong, ya ul mak ngarakwam angara ul ngurul, mudo ngara ple. Alu bengar tiang ya ngartiang kamuy lo masih orang agara lima belau. So sehingga dia orang suara berpromosi, ngul makli tiap program. Oh, kapayo ini tiang menjaga me seguir gol tokora mul frame ta discussion lo seguir puntial eba como ora como mamgora que di pasita le ba como madang silo asi tial dalam okra kwam ke tilong dan merbela ro ingarang atsu se bro ais ya overtiang ka kamel ngasku melakkira kwam melat tel merbela ya umar tel merbela ngara walgora rulau muksi emel utmakau mu brother klem den al morgelau oi sigi komal masaw rogoy sel adu dia kabel ko ngara lain al sumkuk ngara arbai ngari ahmad sawl modatu emergo emel kom adio ikana ka ngwa mai akremutam ka setia lain mai ke rogoy modu al adal bela ngara ka bidiri mangara yel langan yo sula. Ali, gamit pa ikifur tiyal ilmay gemurawa,
Mag-start trabaho ka oral may. Tabo. Yan hari yang saya lagi. Trabaho. يقبلوا بالسجل وسوق المضوية فوسطو فولي أقمان دي يمرين أسوليو تيرو بق yang akan diri kelman almatran of you show di blog orang cycle modo ra ay through YouTube man diri kelman ma korong mil das tuwi kusuba ay kaman rat ko mong sakal orang suwi please kem kat kenyun dulu dia dan kung das sendiri ka dinga ka sakal orang to na sorry hindi ngaka adik April ngaka President tra ngaralung pabukan dan ror pabukan. Solai nga kandera kuamra amal mater sa time 1974. Muera elak tol successful other elak time man ramot time. Egore start was nga ka mlera kuamal ngaria foreign at least in foreign to go gum tawsar ada batten tembera gom kire akot dia kaya necessarily ngara korea ndi temen boraskul tam ma tadinya ande dosika awil opportunities kumdas tigel lobdas dan dia kasih tigel segala matang dire kan bigger ada aku kimnya sorry tondra asel belau ku sorry me trango dal arte ku share of das tikat temkaran speaking to those and das for tira madere kan tanga madere kan bundas ngaria kilo del ku temlamom ku plamo taera adar okra belau roller masiwa mamaram sorry can away from that hindi nga kasi rakuk perakwang na 1974 at name na school ako name mera University of Pan hindi ka University of Pan name bore mo mereka school and then name mereka kitidra wedek rat jalwang maknagi loror mol kukmitra tukul ad makban lokura sokan associate province requiere share of dosma apek tora klar man di trasot puro asi etnoia asi dimnak to di kosta ne tara suang malu len ngatal kwang egore dirga ka ligen ngari asang bela wa anak sabin bol bela ya bundrok bol bela sede al ul dilo di sejira mail de ul na school Ekor el mol politika web opportunities mak ndeke el mol litra togla ma yegi de kildel toy aro for undas sara togla bela apiti mak no kera kwam ekor ma uplai ma bukra momring na to locate unless ngani awil up to ngani wasegi de pitik de bela or else Tadi memberi modal, sehingga aku poin terakhir, LGSC. And then, aku ketuk memsaudara, kita memsaudara, aku dan maluk pai putoran mel. Kurang berbeda pulas. Dan lakas tabira, lakas sorira, rajir berawal el. Kalau lakas tabira aku jal disirang Lengaria pensaban al cook adra vivir didra gal sister Martinism Islands. Yang dimrurangal anas seriously. El sel rurangal motorangal en motoka fair program ni. Nung dia kau tutulur terkadi mana anda kita tokol program dia kita bela. Dia kita for example, waktu start mau apa itu, dia perlu dia. Pada kan betul kan lagi, kalau wah opportunities dia kasih kita
mấy cái quest yang ulma aga ay tapto dan may ay ga wedding ngagira pela ngagira usai da pela dia kara sel pela memberi gede militeru baka mok gile dia kau ngene luwede ke pi la ada direk dia amal di luwede memberi gede lom koru ngal gal to no dia asket stimit dia tasmai Daya kira awak jenis soal, karena kira lagi gitu. Malumin ni kebisnya le orang militer rupa, dire kali ngway kal tungkal presiden tra klub ngaralo, ngaka tatsuo otei, presiden tra klub ngayang. Dire kal mal, I'm one of the big fan ra chel TFC. Tidak mal. Sometimes I want my battery out of my phone. Mal demonstration me. Please continue. Aku por do sao para jadi dulu what makes me move away from Palau. Nakatilo de Palau 1978. The school out. Mlera ko mlaringin 1 year and through a situation at the long Aklilu tul mor belau. Edim lari mung adim na triman se okore decide mor American. Makpai mor American mak ngaringi mor to pra school. Again like he said, right after school, yak mel tigra udor. At the same time, auror gururor niya timla kal dukwasen man. I was making really good money, but it was enough for me. El pay I get loan ra school good night. Sirak ra school. And through that, yak ngara Miguel, emerald mel merakwam, el marmarakwam, el auror, pi elang, au blay, mlamorinya family nga kan ngarakwam. Sel gumdasura mobile morbelao Ngire nga kama bi kama ngalige ka bi side ri to ko india ka sa mo se beren din kiet yang eko sige da ko taraw do sul ngara al ngarale mang dia ka sa gal oy tit to ko sel lolo ko ring garuba kal ko se one of the reason kada batokar other belaw kay ka to really it's an opportunity batoka opportunity ra ko Tiagi diligar kampak telgi dengar berbela su itu betul mera bilur Amerikele overall tak harus tiarwa bisa se edlo luror malu kita dengar school that makes it so easy for anybody jadi para tiket terkam melendra kuang you can find jobs anywhere even the aureor mauror ni do kuasa ke ngara kurang fast food kemudian hampir ke makarang you're making way more. I mean, it's 2-3 times more than what you're making in Palau. It's way more. Ma direct gel benefit government molai. Why nga kal ngariang algel electablu? She's qualified for anything, from housing to food stamps. I mean, you name it, they get it. Sige da ko di bo teligu ko mda solik mas. Sige da taraw. Ako mda sundi ako dinglik masing. Avec adam gadi ngod auto swet. Ma reason ergit, hindi sige ako kora taraw ula kira plura ko. Moving to Palau right now, I don't see it. Hindi ke aktiroy di orang sa isla ko ti my own family. Atleta rarole la ruak lalo ma aruadui. I don't know. I don't want to get involved with that. Sige da, oman sila. Ngil kapsingay lawar mi terul ba nga ka ansalita bulwal nga ka onteera Olyas Club of Long president ra Olyas Club of Long nga ka tilgibul ko rang a situation nga nga ka veteran retire Siawal and then muringa pandemic and then I was coming through Mormay leswakan Mormay metia stakra kuam
no de actir sel hotel, selong erul flight le orbe. And then akul makadol mor belao, makadol mor representative nga delegate was. Pagmarang sa edele kong nga kaklok le am na mor belao, marokul plak le kam. Hindi na kangaral sa PL. Hindi luno nga atmasi. Mongiro orus. Di rem silpon lang orus eh. And then marubur bela man kitara. That's why I'm stuck here. Almost the President Trigal Lua. Tila long time here in Guam. Mil experience. Tila nga the 2 years. Hindi po omesayan omolokoy ding pakar nga kara ngumraw maktilo kadra lur belaw nga ka tigel hotel other belaw ne recruit seral hotel mga kampa nga marwa tomiwo atom na musme kamsek chinam le swear as in ra tell obis president ram yunus elam kung mo sige mo ko omdas raikan omongoy out migration marol maruto I was raised in the era and I think I'm a generation X. I was raised in the era of sakralo si kamo sa albuir bela kamo manapot ke mutel me and then akura PCC history books Masuba Pacific Wind of Change, colonization ng Japanese era tama. Ako mesosel, ay kita kora silu, emergoto de, hindi mo lupas el tolo si, akmo malagot be, el mutal nene, hindi mo pandemic maulma nistakat yan. Hindi ko raso akal sharing kamiul, ora moswir seguir el out migration. Mugramar other veladi igay todo la blur velao nga kaswakan mutan mo velao hindi ko ngurang ke time is a currency of life at time ako tal important dati ludo although a currency la kan di time a currency la lang okay. So, rogul other belaw mizida rogul. Ida nga nga priorities rin. So the prioritize ako ito. Ay gel basically priorities rin gumesra aglur belaw. And then ako sabi fulfilled. Maru al-ubar aga change of the suite. Governmental priorities ra national priority. Talgibul, mo a priority ra. Our citizens. Makti mo gagi del again necessary gidrokul ang atyang uspe ay priority. Kadamurul din da kadon. Mawan ako ting run water ong erung food. Ong eden clothes. Ong ewang and protection. Ong and security. Number 7 preservation. 8 Nimla contra self-food amne number 2 self-7 self-actualization. Ega what more other vela tigel psychologist or science or scientist traveler vela that should be familiar with this human development traveler vela. So selgi sangal raada ko pace nga veterane selgi sang murama unmar ada tobdel mo sanen el mo soldado look at the tobdel mo siga de vida opportunity ay gagi the priorities ay the 8 ang naring tira da kabol walang kay so kung hindi ka langay through their government ito mo sigira mo a role okay. So, seguid el motor iba
Time is currency of life. Ulman time, sen mo spare time, you prioritize. Sen prioritize, kaya kita basic ra human being musu biirki. So nga ka, tilo ko belaw sa ulmak na decide mo o soldado, adim lang run, makakal, makabay, adim lang housing, adim lang protection, adim lang security, mle preservation. Sa gilid preservation na, akong nas nga ulmak no soldado. Sel tingin na ano belaw sa Como me lo voto del mutten, smiga plungiare, el mutten manava. Seguida one regel 8 kundas yung hukum subiira. El aknat kal kwame, still ako misra time, prioritize, wasaya. Makarami mo rami. Ngaral opportunity, di belawa, asbel, البقايا سيرنية مورمي ميترا أخوان نجيجي البراوي تسرع بلانار I have a family ما لما قاعد الغلطة يا أخوان را أقادي لو يا example را housing وان نجيجي البراوي housing تريك أخوان نام قطع مسمى غادو رابلا رابلا Sabihan namin nga tapuan mga rabli wala makmobile mo timon mo sa rabli nga ako kung sakara hindi ako kung sakara economy small economy ra community akay mo tira ka lang siya hindi diya kan sabihin kung LGBT tak mo kaya man dori day sa city Tori days ang resident tagro bela kadung usube dal aga do. Okay. Ano okay ka sabi. Kasi okay. Magara ngaranik mura Pacific pang kasil bang banggit ang kartel ko. Ito kasi. Okay. Since nga tiya ko amlarano ni gadi limited to 80,000. Ya da ko akan traktor akan nasi. Inflation ang lang mas. Pagdiom ko orang 2 bedroom malblay, endar tentera. Hindi kayak kita por omes maybe sabi other bela. Dia kan suar mura belwan. Dia suar mutan mura belwan. Klok le angar bela namo. Namo 2 years tinggal storage yang usiga te al leng seguir dia kan suar mo moda lela problem na community suar mo set mo sabi ko kedra community I think akman namo kaman moda do adik mo sel en dan kanya ora ke nako mo ke Ya, akatung yang kalau Vice Presidenta mo makmo. Diregan, ekan lagu kira diregan. Juga basu. Diregan mal tetap Gloria la tirak kerja. Tilogra Abdul Beraul, dia kalau dia aku sih, deh, para bela, apa omongin, Aurora State, dia kan lumir lah, dia lah, akhirnya kumtas tu, luayak na aku, mau lak lutun na aku, deh, aku Kuame sen omori kan musim obus karere.
employee dire umsugura al 925 federal time a minimum ya kumda semor bela dire pong dire ketmok pong mol mul kutmukla agana klek ekeri ya bong kibom ka universal imol line lima ma ra aga ulmel ngol seguida dire kan ya mala ma dir ko kau segala ya udah ya volver la actividad a la 50 etial nangala 25 ya wa ketem lo urore kana mumsu gara muktu ngarba diga yo kwa Lisa secretary na Malgayok Club of Guam, and that's what brought me to be a secretary na PCA. Ngay kalim lam dong roko ya maldir sisiu ro kamamar pekla. One of the things that I noticed mal mumbring ran aga tokoy ra housing. When we go home, able the kilometer adade the one, it's hard. And how long is it going to be to have your own? Awal mo naman dito 12 na merayang. Timla Amerikale mobile mertang, and right away I can find an apartment. Mensabi akal buk ngaringi o sigara rolela talaga. Ma rolela urior mang bayot tergi del smigi yakar karingi na we can afford living to feed your kids, drive them to school, afford your own gas. Goradi tergibil time sel gukto por pelaw. Lamo dia kalau mga ramot masya halektura kasan nga malot ka. Leng they have their own life to live. They have work every day. Mang so el asel gukto nga keng bring nga kamok kerbelaw. I don't know where to go. I don't know how to get a job. Dia kalau suang lobang lagi kekyak kana talaga. Even though it's your mom, it's not those days anymore. I mean, you know, they're back home at the age of 70 or later. Fight to live and raise our kids and put them through school. If we go to Palau, we can't do that. Your kids are more important than your life, and you want to be able to afford to get them there. Mang talgibal maringala, adosi gatte alala, lukmora ngalakit. Elang mo lukmla, kinga ramrigela, akna ramrigela kumase, edadik porakwam, I'm closer to home, but I cannot move there. Linda ka tiga will. Rolela lang ko. Komsuna. Ako ra talaga ba different experience na every da posiba ngalagala yonata posiba mamihay na posiba I've never lived in Palau. Female Elra 67 and my parents moved to Saipan under the Trust Territory government, so I was raised there until 82 when we were in the process of nation building. Madamak madala aliluten morbelao. Nagkira saibal 1 year with my aunt and uncle. Ngara high school. I came and I finished my last 2 years of high school at Academy. And I was supposed to just finish high school and go explore the world and go back to Palau for my dreams. And I ended up just living here. I went to UOG, got my bachelor's degree, and got a job with the government of Guam.
which when it comes to benefits, that's kind of like a gold mine, right? Mang El Araka, 30, I've been with the government of Guam for 30 years. I'm also a single mom, so like Lisa was sharing, Siral Bornyang I was already in the government, vested in the government, and I didn't see myself leaving, right? I had another person to think of. Ended up staying, putting her through school. She's graduated now from college, so maybe my job's done. Actually, in Larabelaura last year, my mom had a health scare, so I was with her for a month. And while I was in Palau, I was really fantasizing, romanticizing. I like to think that I have skill sets that are valuable to Palau, but I also think Palau is a little protectionist. I've talked to others, and we kind of feel like you got to pay your dues. And you think you're gonna, you've got to pay your dues. You've got to participate in Shugang. You've got to be in the community and just contribute in every way, right? Before you're really accepted and legitimate insider instead of an outsider. Even my own family, they tease me. That's teasing and funny, right? But there's an underlying realness to us who are outsiders. I don't know, this is supposed to be really more conversational, so I don't want it to be like question, answer. But I share feelings that I give my girl, things that resonate, how we want to highlight. So let's keep passing it. Did you guys want to flesh out a little bit more? Ali, malulog sige, nakakabili, nakabuhi kami ito, maraming bali. Kami na-stratan magali, senator yun, tuloy mo mo ko ito ako sa battery. Hindi ako na kasi nakakalaman na ito kasi karel, buhi ko mo. Di ere nakakatilong tira presidente ko mara, higit mo, man asam mo sa pelme. Nakakukner tiyak ko, nukukimle mili. Emlom alaw, tiyak maalaw, kag may muktrela. Odor, yes, agi gor vela taklam se. Maiken kukuruk su bertiang, taklam se agi gor vela. Segel kuk share. Me mosum lo social security le tax security vela tilong si ise lo kwak medul. Segel kuk marat tax security rablo merige. Ya tu gor vela mo boto katit egel bola kan si endudi da taklam se kum sulang. Jadi, ilu sengai, agak serius tong, urai peraniwan. Suakalu ay sulwase ngaka amnar belau lulu rapi usi, eseltai ni kedua rapi tai manaitan, auto tamal kekere, mak masih tiang adol rak lulu de. Elo ay sen yang sebeet maaraklet ma sukang arogoy mo apil ararungo ke wase memektisay ekporakwam ito merakwam ng malmre siya kusi daudo ng medek 3 months serbelaw iti ka audo ng srein ko nga di transfer mo manuno ko para private sector belaw na amne ko tagsoy sa nga siya marakwam.
Okay. Ada namo orang kita skopi. Mung terluar kasi maserak na kuang hindi timle aplaudo sa 2 weeks ako mo para interview. Sige lawan direlak mo ngilaro tiyak dulu nang marere ka opom abu tamre longe rakau ka albuleng sa ko bundot rasel naidi nai may mutre lang ako udora century 21 ila atara 20 agi panti yung marura wa maintenance innovation mga ken udora 20 isa iki dam na dunia udah sudah wase ya dulu dek amal tu akngar belau udora melong semaklu sei edi nga yung tu dek yang di melong only Iso ako mo mungkin di saya orang kata mau ulah tingat sulam. Malungil ko bisagay nagmirogoy ito gunil mora senator Toribio mo niya mal kegrel buiga giding nek baloldi badas tel yardra biri mo mal lungilar mo kon mesa Naga Silves Miguel, who era Mas Miguel, Rabbi Oriol, Senator Ngadang Opertel, Oriol, President Luis, President Oriol Direct, ma PCA, Michel Ngartiang, Ingya era PCA, Ngakakuk Martalong Ter Oriol. Ngakam Gululur Belao, Lesson Serap Palay School, 10 years. Tilogra School, Oregon of Degree Education. Dirigal Lakote Startup start MOC, Migration Occupational College, Eungela, Agni, Mr. Neil, Makita, Mag District, Yakmedorman Nature, 26 Sari, Gagarel Wig, Dorman Nature, Trigal Bigger Arugal Nara, Adorma, Dirigal Guk Maklor Agam, Magnet Challenge. Hindi Senator Akmal Limongtial aktiw ay siya say yes ay gin mologoy makambes nga kakot ng Diyome sa igal sure kami nga kamal tara audience para YouTube kumitero maigel girela balu akti update nga mukaman masawra malungit program kami lagi inform ramaman nga outside misal omega wait kaya gid alak maralo ring asulit terum tuguni ikaw mal ngati alin metyan ask ramam metyan kat adu el book share experience ramam la sing wangarang ebne wangarang email maguk ko gid wara to swam gida a feature maktiway sa siya alastel ang kamiro ra research sincere apply school ak sincere social studies ya tiregal ngayon population gid ra pluribela ko minsada population and for 7 days Silmera never climbed. Hindi ka kata the reach at 23,000. Kasi di mo 21, 22, medyo, at kaya gila mong sa dali kasi, tokan nosme, mga sa umel. Mang siya tara issue, gila the bill, the kalbalwa, dalit kaya, hindi kwaming belaw, aruk, bolabe, gosray mablur up, martial agadu. Hindi, gila kalbalu, hindi na kan magkakare population lagi. One direct globation niya aga saya ngarasig man logul diwaitel issue nga ni rablo brigade ada nga border Texas sa maiga logul ara ausi gra week leta ma week te alra dram op a minimum ay sa tiang amal klo a minimum ay sa bela amal gegare Laklal wading na muudabal. Kumang ngartel ko madre kan hindi nga isimla mo $7 dozen mo maran mo ba. Hindi ako sa belaw $12 a dozen. Ay gigi ya isul dire kan maklo. Maega nami ya dire kan diga wora diga start ling tel go bi dem la ni 2 years in man.
mang aqua engalangat tel naka-order education tel Lurakwam la ruta program na schools federal program coordinator makterial na mga mestri selgi mo meeting mga parents bekkel parents Rook Bolabe Gosray Belaw ako tel amat tergid other Belaw legel meeting el gimorur nga ma principals ma sensei ma parents at tergid students nga niya problem at tira school ya kung ora la father school Hindi ka parents other Belaw giglamo meeting regel schools because rangal girang anya issue tir makot proud their parents mas ngal Belaw ngara school tel kwa let ngari ang la witness ni ya sin regel issue ra school ma problem arbe gira adan ngatya agegi dia mo mesengani makwadi mo morsegi de waman soltero ra malungil guk mungil ra ada betyan o ay sa udiswir magaguk mo kawalangay o bong MC sa ika kita gidere kal maldiyo tira sulang Los Reyes Kambes naka Tony Sinzi naka amlektiara 69 mera school Edin blasta bla moror mombre que ahorita el actiquetia que ahora dia ka plan será kan morbelao dia ka bli belao ya kalau kita sudah meroi di ngaria orang question orang rolela economy belao So goreng saya mitir kami ko pase. Abela mal aku pik medung bobroka government tergit ngara. Saya wadi question ngara ko. Oh ade. Ego minyak manania gulbes ni senator earlier say Ako iso algo apos nganya time memsera arolela a social security retirement benefit agam ne silva 28 years Belaw ne request la senga agam mo 63 years old ne sabi egal start malaygal retirement tra 55 ne senda babir mor Belaw may babilingin ang director, marami na sa igagi, dari order out, 28 years, Rablur Belaw government, and di igagi da, abligin naman malay, di ka kamay, len, tiyagi mo. Ako aging naksal, hindi ako tungali, len, naksal man sura, kasi mga harap itelelay gang, and di, wubasel babir, di ako sa kalmay galulubega mo. Sige ako ay tarawan na isin, go find out. Ngil ko sige. Tiyan diyan sa luwing meeting ang kambis. Akong dasweng hindi ka ka-adal lunguwa anis til ensir rawa si ngaraun mo kakit yang luwa iral ko sige. Dekat bulol kita bulol ito al karurul. Kasi irirak mo luwa irang. Ito ko bote. Akong dasweng this is the answer. Kalau makarang yang mau open atau berbeti kena answer lah tu. Leng ay kal blandung akong das yung hotel na badung publicly ra publicly ra everywhere ra ta pero lo honest el dadu na man el free nga kung mo rin besto honest al dadu always makamil duwa na ya kung das siya no sige so al tachra tingera toni na mo dia kadra government hindi kadra news ba super Abela el alsil sa ekonomi ringi au tuira edibilong. Selmo sa history, kasi naging sisbra pandemic, umulita kasi alam ng survive magtumno. Umaling ako doon. Mela ako mo rin sa tukura tak sa Rablur Belaw. Say your reason why.
Hindi ako to the point nga rin ako dito nga savings ra, government ra maligay almost $300 million. Kaya ike, talaga rin iwas yung bututurat mo. At tarpil sila mga sakle. Kaya kita, mga niya ko ra, close ra siya ka turut. Mala monday wasi, kung nga bebil ba wasi siya ko nga bebil, kami oras sa sila monday. Hindi bela a victim. Then, ako, medical job siya ka ako tigil subject na. Abela 40 years old. Don't forget that. Game na ko tuloy bela almost sold out, free, at tabluan. He's still young, he's still young. Sabihin mo ito mo sold out, sorry. So we're 40 years old. Unfortunately, next door neighbor again, United States of America. Hindi ako tumatakas na Mexico close sa border. It is wide open. At gagawin ba kung madulubay. At so ang mga American patrioting and leave. Masig na, abela victim, masig na subject. Hindi so ka change na subject. Omumdas. Kirvela for that long. Other belau to deserve gaul kiastra utraw. They deserve that. Then, almost all my life other belau. It kirvela. So we don't share the power outage. We don't share the not potable water. We go to funeral every Saturday. We live in a two different world. Absolutely different world. Kumama 350 an hour, kami yun, 925. A question na kali ako sa siya, question na kasi. And so that ma can make a decision. Is it fair? Or is it right? Or are we putting the capacity building right? Mas may example, it's a public level, so might I just say it. Assist ka. Ating na kung siya atang natpang natin. Hindi, assist ka ra Cameron natpa. Amo ba nga siyang kyo natpa? Engkans. Way up here. Di siya nagtog na i-care belaw, kaya siya siya mo kami. But that's okay, hindi. Kurang sa talaga kung may sa tirigyan at pang. The more sa idea sa gita dolis tramonte it's not fair. Kami masih lagi veteran. I just wanted to appreciate it. Mo soldado es ben temele. Bali visual more belaw le mo bile belaw mo ngi estar. Ya como da suele que si la familia di garabit ka sa ang katabluan. Yang kalau om terni jangan bila enserin. Mag-question ako isi. Ya kumuto ko back 2 more years or 3-4 years. Atora adang nalo. Ya kadang nis mag-follow up ay. 3 times, twice. El blue nalo adang nalo, kier nalo, vote amendment ken pora nalo. Twice el overrule retira adang nalo, dia kan kier nalo. Hindi aktung right, madi aktung wrong. Is that fair? Mora blur belaw dom blur. Ada igang contribution ng mora almuler belaw. Ada contribution ng mora almuler belaw. Ako mas set up question. Ako no one has an answer. Then sell the mora personal life here. Hala diktirik yang tuta ang nakakawala ka naman siya. Itigal oleh sirgi mengar amla turun se ulgu bakumlar se. You know, like tiang kan serang dulu. Dia part of the US of A. Yang memang masih ano lo melara ibu na ikan di bawah ringin lah. You know. Question arises was it. In fair nga kamamasya no.
Kagin secure ka pero nun. Is that fair? Ata, ang gelo ulit lang siya nura, asawa sa mga ngaramlungon. Are they making the right decision? Gila na capacity building na rule, bela ko na. Kami ni Kul Morise, let's share ideas. Di ko ay silwasi as ko mga kangarap na omes ang mga mataptep. Tiang recorder ni mamari ate elle na mo timo replay. Sula. Sulage senator ti al ban program topic interesting direct. Tokoy rasekyo. Akmal yung ay sa wasi nakadil ka katat sekyo commission. Ingari ada direct ang mulkoy waikay don koy wasi. Kamu kata kampiang long mata kampiang bela bikure. Ya sekyo ko make a difference ra montamo sei ma atyam makara. Makasih. Ngakasekyo ngaka obes na news o rin sa ikan. Ikan doso rablu esekyo. Etiken mas ngaral wahunto. Dia katal ngaral. Rengsi banyak ngaral lo hindi ada make punit kasi ipon sekyo siya ganun sekyo. Saya kira orang point nga kan kira saya Jackson fair atau penjakat fair. Hindi kira segundas kepada sekyo. Ibesa educated knowledge madun ngigen tomes orange. Saya juga kuku tulis ke sen. Ya. Hindi aman, malungit question abon. Guktungul wala senkyo. Egi daro gula da bela o mara outside. And that you're given privilege and right as a citizen bela. Kasi again outcome ra senkyo alter to the outside. Again just the way things are. Kamu malguk martial guk mat abili bermam ra trust ra mamam mo ra gigi security. That's on us. Sin fair jakat malu unfair. I think it's fair. Then ngarisel cook ngara abital say the rule leadings mang mo balance. Ngari tirigel ngabela mo kitarlit. Then kau apa bagi dia kenal bela? I say affair. In the system of governmental Blagamu, a representative democracy, the vote is a sacred part of that. So I think we all deserve to have a choice. And then when you look at we look for a connection, right? We build these, we gather, we have baseball that goes on for months so that we can gather as Palauans and strengthen that bond of Palauanness. And I think we hold our vote just as sacred. That's our connection. It's our one connection, even if we're gone, that we can participate in some capacity. So those who don't think that we deserve that connection, is that fair? Right? So. Maraming question sila. Ako kasi nga ganito I think it's very simple. The only way, kumama mo dagib senkyo, repeal ra the constitution. And change yourself factoring it must say, no matter where you are, as a Palauan, you have that given right, the most senkyo, whether it's fair or not, but we have that right. Hindi up to other bailout must say, hey, let the change it young. Bola yung pure outside, but it's in the constitution that it's our given right. So I don't look at it as being fair or unfair. It's my personal decision based on what I know or who I'm voting for. That's all it is. Senator Pay directly. Loyal obis number registered voters regal betul belum meralong my God babelaw el
Maltokar atal dia kalau makarin musentyo maltang kanya. Au ngilu tu suik mukan tanga po mulmok yang tang bongir gitu rokui ediak. Mapai sokal bandi by encourage ra betlat mesti po ada tu torium ra ada mesti po exercise tan right around e sugum dia kan musentyo you have no say sora sa la kamet mai. Oh, tiang related with the question blaration niya po na ito. Tiang katokoy oil sector tayo sa ang alam nyo belaw. Ang may movement mal mo heated debate na agara balu. Dakal sal ngaral sila. Dakal sal rong season mo mesa program na olbi. Kaya ako na malak tumurut ni. Tiyan supplemental budget ng FY 2023, tamla si mga olbi ng ulaw. To appropriate of $4.9 million. So, it said saying the $4.9 million and to $150,000 and momru rabay rasaiban alway kaya ginawa siya. Kaya malungil blab di siya kung Spain ni altan. Tapos kal agar bela tabi ko Spain. So, di nga ni shell oil and monday katoy raw do dulu siya blur belawa akasaw gudel mal aga dia kal to kau tutir wala nga kwam baya. Ingram ka to mal sudah saya lu juga dalam kut mok raw do emergoy appropriate merakwa. So masaiban. So say dia awon tider mo bergoy lagi pasentyo ay kita el lome semang. Dia ka ora di kamen termin kiren say dia. Dia kaya malungil question brother. Nakamle chairman of steel construction at Kalbay. Yang umumis ni this is $486,000 structure. Although labela almea yung ring asudi ra ada belaw. Elal dort Kalbay agi bruda ulor mangito ko mamarangat kalbel kwam. Trial teacher ngalgam tira ada opportunity tir ngar belaw musu bakal belaw. Ediregal bolngani atel lagi give out tertial facility. El morar arang legal belaw metka kwam ne whether temen mera sports competition temera agim le telak klub se el fit trigal le obare gor. Agim le hostra tim rabare gor 1 month tertia. Atakya kya agio makarti tiang mula pensio ringi ulu ringi ngari ngau ringi tilal conference ma AC tirgel ngal kardin kami wai wetilang ngal kusala gibom nga egal kacetir me matta berbeda tiang kamo ding tira be kacis se ulagi muru ringi kam ada bela ngal ngarang belun tiang asong melhen percil tebe rakma ela kadung morsel arat kalai si audo delgi milara abela netya akme del hebra arantya digama mamne fundraise I gal itzel blue give the start in 6,000 on blue esera give finalize I gel contributions rumame ngaria blue lo ngalakra alu tela chipirat maulum lo sa tiyan katmo. Ginitan mo proud at yang adal ne designer niya gil me designer tiyan la we along on Joe Girailid gil structural engineer tiyan we rebelo tiger matyan urur mira niya ngari gil urur marar gil al time di rumah ada ngatya maigal sungal ngatya adim le normal mala segi dulu lusa dari tiga kali ranga ngatya ma elfi pasai ganet adi somel ganet tel mora ulut sakma adakal dim bolgo ringi ra mor aiga ngara hart sakma mang agit mer mamel mestat yai dal bacche tira unda sar ada saiban len dire dal mukol bol ngaria omra ra aiga bebi rabru ngar bela mo malu betengah mo
En sebenarnya ko course ay gidel para ngara rada bela ngara saiban manda kalau oi tau dudi ra hotel ngtira mo connect gidel trigal ngas mang ako ngaga pai upload tilai gidel budget ay gal do ay got ngal invest in ourselves to uplift ourselves ugok tadi do oi tindi mo oi tindi kwasele do oi to do bo to asai ngaram kadimi lo oi tresel do ay gal ngari ya ulo mil oi yang investment to our citizens. Oman sulam. Tiyo otulya statistics. Ya kung daso yung base sel first conversation with Hidra Tora. Omar Bela, you never make it, you know. Makadimo na Tora statistics. Our registered voter at the Bela seats are 16,000. 16,000. Our residential Bela at the Bela 11,000. Below 18 at the Bela, I'll add 4,000 young generations. Tingnan just about it. So, mga 16,000 voter may, yung mga 11 may minus 4, yung mga 7. Look at the numbers. Aral kira Bela majority decide for what the Bela right now. Kaya di statistics magpiotile. Silver niya sin kiwa mga ora sterogil. Tabulation of Bela. Mapungkasyon marada Bela girin mo gillo misri. Then shall go to conversation of the blood. Maybe because the economy Bela no more stabilize the society Bela. Number one. Number two, ang kanya study loro niya, with the way we're going, and next 20 years, the other Makrans will be painted. Egida, following in spirit. I get the concerning, and so after 40 years, the independent nation, there are other mega decisions for us are not living with us anymore. What that tells us? Leng, dia question o kita au tigre ro. Are we sharing the same kitchen? Are we sharing the same bedroom? Are we sharing the same power? Are we sharing the same so-called the paradise of the Micronesia? I got subject to every day. Visual, my Muslim. The stats is very interesting. The data is very interesting. El data, alam di buscar al Luis. Alam mo kaya Luis lugar dia kalau ngasih data. You know, sel status population may dalo ko lom suba dia kan include dia ngalge. Memengal subdaul wasi. Armal kerbelaul kira maybe twice as much. Other kerbelaul kerbelaul. Maimol klong ba kerbelaul say they probably tila Palawan in spirit only. Hindi sila mora election day. Itilga yun aga. Akabalmente bela COVID mo degre degre. Sometimes they can vote they can vote outsiders. When says kung candidate, you look for the number. But the statistics to be measured a lot. Alikya pre-conversation. Alak mo mereka tiap mal betul tiga kita kalik serana kami orang disuir. Tungul mora payo ask me a question. Let's say ayah kan ambil bela malu ni. Ada toda a school as el counter passing more bela yung overhead on dasing return. Say what? Number 2. Asuma adal tugagi dul problem sektir. Sorry more bela yang arinya available light. Let's say apartment walun orangnya lisa. Setting at yang internet madadura realtor sa belaw arrange sa ablil malor dongale onda sel ngarinya igel light.
and after return, same as number 2. Man number 3 was say, kama malangar outside, there's a reason naging outside. Hindi ako kasi natimang belaw. Di, kung naraming sa ikas tuloy tila. Naka-ready lang or belaw. Hindi akablik. Maktir ko siya ablik naman ito. Koman sila. Tata, masawa tayo kagitin, betok kung berapa sawa dan hindi nara asal belaw, mga kakukomis sa wasi. Asuguma, apelu awila academy, yung betok adami, betok awil business, betok opportunities. Kaya, bingat pra economy mo. Hindi belaw, domis nila al time hindi kalwasi. Makasa population nila, makasa siobay, makasa tiada ada maulo. So, aku ada sa di mo share kasi. El al time kami ang temela a negotiation kita negotiate through ada brigade tel tampak terida end up from tel years from now. Kelelungin yan. Kita ada belar do da ketemu kayak gitu. Why about negotiator tel tampak tel mobil apa yang ini betul. And opportunities and bet ada malay wa masay wala malay. Ilbos mo part of tel tidilan. But sa edong may gagitan. Betul. El ngeso ngara mereka langsung provide dan dia akan provide dan dia akan ngara kontak. Kurang di musia gitu nih begini. Ali yung kapsentero, you're welcome Kambes. Kambes, yeah. Mal Diyos Yisua, Rokuya, Enserar at Rokuya, Tabadil Metia, ang school of Ulamara. Nakawag different story na nga. Nakamal na victim na so much cruelty when I was a teenager. Kakita liaway lang mal matingin telal, makalaray, rescue nga kalaray, toldalakar nga kalaray, So anyways, that's the reason tilog na belaw. Marang lo say tapato karangal karpelaw direct al tobadal with things unsaid. Tiakal sa adir mung atar nidap oil al quiet taro kulto ko tiakal sa edal discuss. May kaya ulit na direct al tobadal. I've spoken to quite a few. I say the toda belaw because of my cloak routine. Yeah. And at the same time, makmlay kora misra belawe me. So when I got here, of course, in student visa or anything, I fell on illegal alien status. Yeah. So for there, ako ke lo marta nga ke orior o siga ulak mo legitimate citizen mo makmobile o kuk. And then pursue education at the same time, part-time school, audio. And all these years, I've been doing that. And I've been staying home with children. Of course, I got children. This time, actually, like 10 years ago, I decided to move more Belau. And then I'll get sa alak mo kasi mami. A girlfriend nga kadyol. So, there. Family. Arang alaka, makikay. From there, nikukmon mo. 3 years ago, ako kasi decided mo, hita COVID. And then, ang most may anadala. And all these years, malmaring yowel I got to ko utam maduy maikarbelaw. That's another problem. Kamama, talaga aral sa iyo ringi maklakadali labli ng mga ramal mo. Etong kaisra at miral mura court. Mangenda apar or sa iyo mal mom atrasina maudude lermid. And until today,
until today, it's still ongoing. It's a sad thing. They go to allow Murawakamadil, Makaklilibit, at all in a hotel or apartment to stay. Yeah, Utamal, Makital Toil, Makital and Yaka, Tula Singora, Atamela, Abatangira, the mom, Utamal Gimania, Atamela Ablil. Mr. Volva say the Catamaral Mobul, Yaka, Yaka Utam said and Mongot or Atamelan, unless we have money to buy properties and all that. So that's the reason why I'm still here. My family, and at the same time, Kiwaya Bekla, sing Belawa Makita or whatever, because a lot of time, Nakataguro and Dick Malaya, a retirement, a late husband. Tiakal matter was a Kartiang, a Gikorbela, and Mokarosa in Cambernac or what. Just you see, sabi kalepong a rent apartment okay, but it's my family. My children are here. I have to be with them. Yeah, and all these years ako say tingarakwam le kulke nga kabela le kalaka kirgela. Anything happen close by, and it's a funny thing. Kamo mesel udo sokla stakmal dik medem sel korang aradala mo. Hindi kasi adam batang aliangan madal. It so happened most mera during COVID, tinakal din lakas ekan mesa. Yeah. You know, that's just the thing. Another reason why other tato de ke malamol melungara outside. And as to touch the voting thing, I always tell every year I got a Bekel state. Sel Sencura Bekel state and say almost every month, right? Yeah. Send has el merge against Sencura state the more one more close Sencura. Oh yes, because you know Maltial makes sense. I was saying every month that Adam Ral Moita would make kita recruit every month that other Murtal Malaya register ang algal mo Sencura. But the thing about the children that are being registered, Seldo, Anya baby, Lukukmal as a refuser say, I've never been to Palau, hindi ako tang triada Palau, mutika ka murta ako tang tri, so I don't want. Okay, that's good. Makukar baby law say, Nakahmas sa Marial, register of Mas Marial ng Algar Belaw. Sorry, register, sorry, they'll vote, sorry, ng Algar Belaw. They want to be known as Palauan. Through that. Kumsula. I think I've said enough. Okay. Akadi address sa ligera senkyo at pinal mag since ulo title stats nga ka pinal ulo sa stats o malum marak was time experience of life. So kung other bela voter, dia abong kiastra voter that means tirigel register voters, tirigel amo prioritize ra kulangan manation tirigel nga bela dia abol voter cell time and wasel sector bela is not a big thing. It should be a big thing. What I know what ingal masalo say. Ambay na garo state the bol one sencura. You know state. Make it a big event. Rogul adbol sabil sencura. Len taisel kita sencura omesing observer government tagit. We are focused on the economy alone. In Lavis say time is changing. And when you add technology to time, it becomes faster for everyone else. It can be so akong das sing maral get change of priorities how people vote. With the stats, if I'm just looking at the stats, ako say man unfair. Lago pa nga rakwam, nga
I will set priorities for you because I cast my vote. Sige dal agire dal ausis akkari ni master tervela trulli and then share gidan the stats don't lie. Agire dal follow sige dal on stats. Okay. Sulang. On the ahlak na dimre den adi say hello and all that, they will face introduce nga. Kaya nga Diane Rivera, Carter El Alcasus, the treasurer of IRI Club of Guam, prepara IRI Club El Alcasus Sulang. Alimul kabisingay kumilteru nga ayol ang nga halgay maliga akal gala amaran mil Allah amul kumoyawla dik na halgala masuruba tabira wat kero rumulbay wala melek sinal gadirat murus kredira bliyo elanga ka ak president ra club ng nagpa dire kal treasurer ra Palau Women's Club ra kwam nga kamera hindi ka sa buktal dadali nga ka maldim na kagere merakwam aktimle dan pedra high school ten pedra high school belaw ya ka dispil ang mura sin murakwam mo school o bangela sister nga antirayoela antitmur tigilin akan niya height sa mga sirak mera 1969 hindi 68 Akmel marap George Washington High School na. Magul banggela antik mo kera kanya haitsa. Makme graduate George Washington. Emlartiang di adarabli kami etiri rakor belang. Maruba dala say kringat tila sumu kam tia wala kamora college. Mga kadim mora college pildim ne hap mutan mor bela 1973. Ang mutan sender nga kalmerakwam. Makmel mo kerador man mora college. Di blak kira freshman na imobila adat talbulura 1975. Masih kita bopila adat talbulura 1975. Yaktim la tel mol di mlakatal por belaw mora 1997 nga kakumro belaw. Na 1997. Emergon emertian imlata biik gel me kotel biik nga dia ngai gegan ni tegel ngai ka di ngara brigel kira Washington di tedio reol. Emertian emutun mo bagel hadarakwam ak mo biil adarakwam mo gerul biga adarakwam magmal zakal mor belaw di dak sabikal mo lek pa mo biil oh di mo bal mor belaw yang mal zakal mo di selmet tigil tigal taranga kal ngar belaw kasi nganya udo del asyukan elakti ti anestelo aisa ulam ela kama malamru ngamil adabaiser kamam Nasi kong dikir tilang, o sigaw reli, ureor. Manula dalang at kliw. Neng segirab alvara disesme, lakmalup kami o merabela o ratarak labsay. Yak tibus. Kung mal mong ubura siyubang. Ay kaya kita kuping nila nila mam, aktiv eselaw ay sila. Sige kita, tigilaw lang ila kamam. Lasi mo kumosi kong digar tilang, esmiga dalang at kliw. Sige kita kuping. Yang kapal sa kalmorbelan, dikporbelan, I can live with my income now, let me now retire, magkala istisar nga, manggel bigal adalak po, malimlat, ngek still active gamla, di mlaklo sa retirement ringi. Elak na mo tumobil and still active gamla. May gen go to, sabi kalmorbela mo, liver belaw, di akal active mo, di sila mo, iilap dahil sabi kalmorbela. Sabi kalmorbela, di, akmal mobil, akmal mutu mobil, menjang sabi akal mutu mo. Oh, mang iya mal sakal gal atil morbela. Dikbal di manula syuga kal etrigal taranga. Adi selemeto ase. Akos pe atela ludo, yak mati mosen del mortir. Oh, mati sisiu. Kada mloko syuga ina distil kada ngala kwam, agi mlula syuga kada kwam. Mal go sisiu. Okay, ko mal basulan. Game na tak sa siwang medo sa siwang. Kada on misal tiya kasi kung outside maybe jakal fair o martilangin sentra
Asyik tiap kemoy sering ko. Endi kamu mengartiam? Agi moda kawin weekend sa kamu gimsen dile ko asyo ang arahi weekend. Ngadri kan maslo. O madri kan help praya kan amil belo. Antru ay agi dulu mitan saya alsama. Dile ko kamu kita ramam misal dulu asik. Namo so mil discount ta kamu belo. Dige igi la tungen belo sudah. This is such a issue of capacity building. I like to think that we're building capacity in Palauans outside of Palau. Kamama, agi merong 2,000 Palauans on Guam land in Palau. Are we going to help the economy? Are we going to burden it? Are we going to be part of the capacity building? Or are we going to be a detriment? Can they handle all of us if we decide to come down like all of a sudden, right? So, something else to think about. Algo hay ser conmigo. Dia kata kana meeting lo ay where the truth is on the table. Ako mda sora de belaw Lorenzo conmigo. Ala ko tar lang sumi. Probably kaya siya kung tanto din madrami din that's another subject. Tiang ako tal public microphone and tiro that alam iili ng game, retirement ng game, rural malgalino. This is exactly why we're here. Le adar nga abelaw diam understand the ticket part ra. Akla nga ng director. Betom das lo ase kumiwa adi nga luxury life. Diam lo din ase kumadi direct struggle. Mang tial militiar el algo singay. Mal upload at tirigil terul buigo tial lay matatal mga kambes. Magmiul honest. Ako maran wasi asum kada lagu luaise. Legal lovely lil dia ka alda do niya makit lovely. Ay lovely nga niya conversation ni awil lovely. Mga kamle small experience lang ako kami president ra Palau Parenting Association ra overall. Miguel lovely low dinner together. Awil lovely. Isel over history Palau. Ya most important tao daw sa limon lang. Musumin adalah Moses Cloud, madama Moses Cloud. Ese went away. Maybe because of this technology. Tiagi del todo el dolor ni algo se me abunda su abela amo melumol melordeng sini. Len dia kadil ada bela. Ngakamak hardly oda kay gal ngakrak tulu. Mong self introduce ra after ka go back upload lang go back to the days of remember ka. Ator go back to the days of madra active. You know so Tiang bring back a lot of memory, bring back a lot of struggle, bring back a lot of answers to questions. Other bela, especially leaders bela. Lega dia kalau mondar kami magamam mutuwata. A leadership bela ready for all these questions and answers. Ako na siya. That was the very reason why they played. Trigger tial meeting pat mong hombro mong Madre Verón quiera a Sonsorol en Diungil, Madre Verón quiera Dior en Diungil, Madre Verón quiera Merlón en Diungil. That's where we're looking, that's what we're looking for. Michael todo el Donoboy, hay que el individualismo, aunque el grupo está completo. Ditigal, está por como magambes mga kasi. Stop me la de let's face it. Yeah, let's face it. Mabunti ang kamamal terung adra kasi sa hindi nga suli. Let me tell you, another way I'm not going to make clear. Every time I hit the tell, klaro ang kawak na. The YouTubers, 1,700 na lahat, obviously. It can give them announcements. I know there's maybe a Raul television Raul Bella is watching you tonight. Tengah-tengah malam Raul ada di lihat baby review. Marangariam lo understand luas ng Raul ma.
Abela out migration yang malko. Hindi kami problem ra anybody. Problem ra system government de kerasi. Maul magi meruri life. Sometimes indirectly solve more problem than directly. Magtangar se orang seragal kini. Jadi tin mo realize kasi, is this a society we will tigil ni? Magluto isngit kaya atutugin madigo kadi ilungo ra tutulo mais. Makmalong pero magtirong yung berengas. Oh, waran ITC. Happy Halloween. Kulingit gumiw. Malsuko mungkok nga dito sa umim malgoy. At TMC 38 palawnet.com. Free o ba? Email ako mo. Alam nga niya tal gumiw. Soal nga niya kami through TMC. Do it. So amal nguwe. Jadi quoting. Intention sa kamam. Aul maging created siya rogil TMC TV. Amo sila communicate. Pero mamamalong brother was here. Communication is the key. And most tell you what wrong. Siyom tell kamam tewang algora adim lang kamam decide ang merurut yang. Hindi ko mendingin was the impact at yan meeting ang editor is big one. Ngayon sila dilingin ay gidile. Erdil. Diana. You know, other way ka not to the subject. Then it is a burden. Nga umura na secure. Sel misira secure belaw. Ada sel honorary ala 2,000 voters. Yan voters na state na I got state ali 200 term sila manila mo diklo term na manual. Hindi na mga tayo ko put together na very serious business. I'm just saying that. Makmal ako te gulo na suliura. Nice dinner we had. Ako gasiro kasi kita nilutel Logeria Belao community much closer than 6 to this evening. I'd rather go understand it. Specifically, may ako mga to on your behalf. Adi timlak ng sirtiyang, adi akong term ng lungoy. Maybe ako best na sabihin, o mga kasi akong term ng lungoy ko, no? Hindi issue. On a personal note, mga matoni, maybe we came here together. Makaliman ako si Mama on those days. Ano ita issue lang why? It's nice to see him really strong, alive. Leng akong das wesel lungila mudragaw, yaklang araka kama. Yung stress kills. So Luis, on behalf of Kumam Terunga, let me say thank you very much for the evening. May kami lulunay sa TV, mga other Rubelol and Martel, kasi sa actor. Agim lo regel rohul se mama lo to bada gel ngara ranjit tiram. Smudia belua. Baklangara belua. Itiang dia al mondar tiram dia al mondar ngi dia mondar gitu rohul. Oke orang mas ulum lo semedo dulia imot toy lo ndar gi. After all Allah ro. Oman sulami igam masih buk mesandera masih sa. Thank you.